Ljubiša Kitanović iz Šilova, nadomak Gnjilana, već 30 godina se profesionalno bavi povrtarstvom, a oko deceniju i po i plasteničkom proizvodnjom povrća. Od pre 2 godine počeo je i rasad da proizvodi. Proces od setve semena do gotovog rasada za presađivanje u plastenicima je dug, najmanje 3 meseca. Za koliko dana može da se rasađuje u plasteniku? Još za jedno 15 dana, 15 do 20 dana u plastenik može se rasadi. A kako treba pripremiti plastenik, recimo u kom je i prošle godine sađeno? Pa kod mene, znači ja i to freziram, stavljam kreću prahu, đubre veštačko pomalo stavljam, freziram ga, postavljam foliju, kap po kap i to je to. Znači. I kad možemo očekivati prve plodove? Pa 1.7. će počne sigurno, zdravlje Bože, za prodaju će ima sigurno, i paradajz i paprika. A šta ti sada imaš za prodaju? Paradajz imam 3 vrste, domaći, melaniju i pink rock. I papriku imam fortesu, boni i ajvarko. Somborku isto. I šta se najviše traži? Pa u početku najviše se traži ljuta, ta fortesa se najviše traži i slatka boni, kao i paradajz. Koji paradajz posebno traže ovi naši sugrađani? Pa domaći paradajz što sam imao prošlu godinu, isto tražio ga taj, pa vidjet ćemo. To je neka posebna sorta? Pa slatak je, dosta je slatak i ukusan paradajz. Je li krupan? Da, krupan je i nema kroz njega zelenilo uopšte, znači paradajz baš je za svoju i za prodaju. Cene rasada su kao i prošle godine. £0,5 za koren paradajza, a 20 centi paprika. Kaži mi, jel može da se živi od ovog posla? Pa može, kako da ne može. Ima zarada, ima, samo treba da se radi. Kako ste prošli prošle godine? Fenomenalno. Jeste li uspjeli da prodate sve što ste proizveli? Da sam imao, još toliko bi prodao. Inače, Kitanovići spremaju i zimnicu po narudžbini. Od opštine Gnjilane i nevladine organizacije Majka 9 Jugovića dobili su po 1 plastenik, čime im je u mnogome olakšana proizvodnja povrća. A u narednom periodu planiraju da prošire proizvodnju nabavkom jednog još većeg plastenika.